Toklang aputak usuka pen KAC CM Dr. Tuliram Ronghangapan Pinpuralo Pajurpon. Mukrang self-help group ahin pen telong kevek kepatu kepadupon. Kardom BIRTA life pen ni BIRTA thanbang phi sami sehenati mungpi non BIRTA ton pen arjuponitha. Karbi ang long arlo primary pen higher secondary school ang dengan thanbang anghoy papreng ponserak nang po higher secondary school do analongta science stream bipon wek nang po venture school pen college thanbang atumapan probjin pen bainong pipon ang pupu akemang padopon si usuka tripi amai pen KAC CM Dr. Tuliram Ronghangapan Pinpur alo pajurpon. Pinpur alo along kejongpon ke primary pen higher secondary school ang dengan thanbang kadure ke chepika jok kacharliahin katikuk dokoglu lasi probjin pen thanbang anghoy papleng ponang pu higher secondary school along science stream ka wedet pen science ke charliahin ke hang ari so ejang atum Karbi ang long pen angtang an damnang koktiti lasi probjin pen higher secondary school doana long ta science stream bipon weg nang pu venture school pen college thanbang atum salary mati bainong kilongli chiklojon sirkep andulu bainong kilongli det pen thanbang atum loke thandam jiaphan sungpiglu lasi probjin pen venture school pen college thanbang atum apan chiklo bainong mate salary pipon weg nang poputa Pinpur alo along kejong padupon thu venture school pen college thanbang atum apan probjin pen chiklo bainong mate salary pipon popusi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang pen lamchak chipipon. News Desk report BIRTA Live. Karbi ang long lo primary pen high secondary school ang dengan thanbang hoy probjin na papleng ponangji lapen Karbi ang long lo high secondary school do along the science stream bipon bek ni lapen ang parta venture school lapen college teacher do probjin pen salary bipon bek ni polbang so kemang padupon si pini Karbi ang long autonomous council CM Tuliram Ronghang pan memorandum pipajir pon lo si bangso putha probjin pen side ang pon popusi CM khai ta men ni tu pan lamchak na chipidulu Karbi Anlongor autonomous councilor প্ৰভাৱশালী CM ডাঙৰীয়া তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক আজি আমি উচুকা এটা দলে দাবী দুখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ দুখন স্মাৰক পত্ৰৰ ভিতৰত এখন কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো শিক্ষা অনুষ্ঠান যোনটো মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা যোনটো বিভাগটো আছে এই বিভাগটোত প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ পৰা হাই এডুকেশ্যনলৈকে এতিয়াও বহুত ভেকেঞ্চি আছে যেনে ধৰণৰ মাষ্টাৰ টিচিং হ'ব লাগে এতিয়ালৈকে কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি বাৰম্বাৰ এইটো অভিযোগ দি আছোঁ আৰু লগত আমি ক'ব বিচাৰোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ এতিয়াও ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাকে এতিয়াও টিচাৰবিলাকে 9 মাহ ধৰি এতিয়ালৈকে কোনো দৰমহা পোৱা নাই এইটো অতি সোনকালে দৰমহা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু যোন চাইন্স ব্যৱস্থাটো কাৰ্বি আংলঙত শিক্ষা এডুকেশ্যনটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি আমি মেমোৰাম দিওঁ আৰু লগত দিওঁ আমি বকলীয়া টাউন কমিটি মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ এগেইনষ্টে যোনটো SOP দি তেওঁলোকে যোনটো 100% কাম নকৰি তেওঁলোকে যদি পইচা আত্মসাত কৰিলে সেইটোৰ ওপৰতো অতি সোনকালে তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি দিওঁ আৰু অটোনমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰভাৱশালী CM ডাঙৰীয়া আমাক কাষ্টা দিয়ে যে অতি সোনকালে বকলীয়াৰ মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ এগেইনষ্টে অতি সোনকালে তদন্ত হ'ব আৰু দৰমহা অতি সোনকালে যোনসকল টিচিংসকলে যোনটো দৰমহা পোৱা নাই তেওঁলোকক অতি সোনকালে দৰমহা ব্যৱস্থা কৰিব আৰু যোনবিলাক ব্যৱস্থা আছে এইবিলাক অতি সোনকালে পূৰণ কৰিব বুলি তেওঁক আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু আমি অনাগত দিনত যদি এইটোৰ ওপৰত যদি কোনো ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত দিনত আৰু তীব্ৰতাভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম Wothad langso Karbi lang pia dolong arumalong telong kevek kaching baya jaimek kepadopon bangso kepatu ajaimek mukrang self-help group ahin pensi patir pipon no lapen kechipati dun aterang laki bangkrehini an chipati dun no labangso jaimek along aluhiaman pengpen kachetong dun KAC EM Prabha Chandra Taru Radib Ronghang West Karbi Anglong District BJP Maipu lapen arisangho gozen pro khorsing be longsing rongpiatu lapen Wothad langso police station OC lapen arisangho tumpen chenglok pathua jaimek along ongdung amuluk chetongdun la solong patumi labangso jaimek along angdung kiti along kichengsi anong ikachipalong ponlaki pangchingaterang lapen tangka suringkoy lapen kilang oklin pho adun thu anong ikachipalong ponlaki tharwe abi owe kimi tangka surikre pho lapen lang oklin pli lapen kithomanong ikachipalong pon sarsing habiaterang tangka surikep lapen lang oklin thom chipalong pondo Wothad lang sopen BIRTA Life apparently Rajipanse report Nili homasti kedai mate Doramla constituency ke nili homasti lo lase langpi aroi lo lake lase langpi aroi pu parai ke rongkhang homasti tadu lapen suseng homasti du lake thom homasti lo laso arar tumbang kaike mata bris ke du tema ta adulong le du koks tami munitum ka chehlar lapu ki joi phan chehat papet papar phan kaike mata me tilong nang kok an pen la mu langathe dak dem du
la so de malang elu pulu ta hut pen barikha hut ke men alang the ta do kok bi wu ga chirim je phan pupu chela je phan ta tilong nang kok la se kai ke mata nili phan sami aning kantin da nil phan da tilong nai purang chohang po senil da unan ke tilong nili hin pen sami thik pon lo kidam tang aning kan da nili la langpi parai nili homosi du arat tu mana kum kresia tilong nili pilong lo pineng bang ta ku pithu lo la se alang le tum bang ning karong pen tilong ke vek chepati kibi ponji pu se alang tum bang se sig lo ladak alang tum la selal group mukrang selal group ahin pen si alang tum si bipon lo la penili phan ka lui si pini gedang hang la se hok pini bangke isi bangke lang mimi ta lang mimi lo aru kachepate ba tu nai kachepate ke bipon mandala ke the ke chingbai phan mo phi laan su se ke the gi phan kabori the gi phan thema langpi parai du munitum ke tilong bang vek thek vek nang po isi pe si ra lambang ke tilong ke vek tot kali lang tami vek thek nang po la hai phan sami mu frang SDRF ba la tum disi kum disi tum phan chingwai permat lang ke vek ke than ji rasona course ta dute kimi paralam athema nono ve kimi tum phan lang ke vek ta ke than ke nang sot lang ke vek competition da international da du swimming pu lahai ta du lahai bang pu kali pusami daglom men kisung ba lang nang the nang lang nang kang ba ka hut kisung ki jog unje phan asap sobatim ke vek palet je phan sami la lang pi parai harai ki do muni tum har la son asap training hisab le pipon thega son te kimi paralam sinin tamata pon lo pen la tilong ke vek bang pini bang ke kalal tumu pini sung de napu la se disi madam ben chingkilo honorable CM Dr. Tuliram Ronghang sar adu we pen chingki pen mat nildum SDRF tami atim dak chibi koklo mesin boat chibi koklo lang ke arnugu e satami ki puarni chi than tek the je por la se nona por ke ठीक lo lang arnugu e hoitu iwam pen parche da lang si du chot satami la suang bong sami pinang anarat tum pini la so tilong ke ve ke chepati na chi to dun nang lang dun arong nang chi pidun ponil da neng arong pit lo tong dulu betul lah kede muk nang hamba ko telong Tanjing Club Balikwari Group bang hai pon bomlang oh ketong long lo tolong lo mari masih non Tante. Non, Padragon Raken Saraku. Sarmaraku, aku media group. Aku media group memang api kau tu hukum. Masih aku media group tu YouTube berapa nih? Nari tu risomaraman kangi. Risomaraman kangi tu kodang tadi ada rumah. Risomaraman apa hal lah? Oh, kau yang nama di dalam apa kan? Pinya BIRTA, Lapuan Sington Poniglo, Laing Bomta BIRTA Live.